to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Malū and 𝚟𝚒𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚅, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan. Ia o le tātou pōrkarame masani nei taeao taitasi, ia ua whaingoina. O le Malū taeao faaleagaga. Ai le I amataini ala le tātou pōrkarame ma le tātou whaasoe nei taeao. Ia se o tātou o amata mua I se tatalo. I o vaile tua lo mātou tamā. Ai mātou tele I whai au se ngā luenga. Ai mātou tele I tautala fo I se upu. Leli ia lo mātou atua. E mō lava o na mātou whaafo I atu o le taulanga o le loto o le whaafitai I lau fio. Ma whaafo I atu le vi inga o le whaamanu ma le whaanetanga I lau fio. E ala le lau tau singa o lau puipuinga ma lau leo leonga I lo mātou ola. Ua mawhai ei o na mātou wala whai mai le nei aso fau. Le mālama mātanga o fio le nei aso lo mātou atua. Ua e fuaina ua e saunia mo I mātou lo mātou atua. Au mātou au maupea I le nei lalolangi e le tu mau e le whai e fo I mo I mātou lo mātou atua. O na mātou whapea atua I lea I le taeao le nei tama. Ia matua avi ia oe. Ia matua wha ne e ina oe. Ia fo I atu mea uma I lau o fio. Ina ia vi ia ma vi ia.
ma vi ia ai pea o lau fio i le taeao le nei tama. Ia tama whaftai lo mātou ola, tului, whaftai le mānawa o le ola, lo e whasoa mai pea i le aso, ma le aso e pei fo i o le nei taeao fau lo mātou atua. Whaftai mea umau e tāpena mo i mātou le nei aso. O mea e ai, o mea inu, lele ia lo mātou atua, o lava e ufi ai o mātou tino lo mātou atua, o le ea mama, le ea manino o lo mātou mana vaina pea i lea taeao, ma lea taeao. Ma le tele ma le anoa i o mea ua e tāpena ma e whaasaunia mo i mātou, mo le nei fo i aso lo mātou atua. Mātou te whaafitai atu mai le ta ele o mātou loto, ona o lou manatu mai i a te i mātou. E ui lava ino mātou wanga sala, ma mu ula mātou wanga sala i o luma, pe o le upo le perfecta lo mātou atua. A oe o le atua e tele lo walofa. O oe o le atua e muti vale o lo walofa. O oe o le atua e mua lo walofa. Ai muli mai pea lo toa sa, tama whaatai. E le lava mātou upo e la ei auina ai, le maualunga, le lau tele, ma le lo loto lo lava, lo fatu noa lo mātou atu. E tauia na mātou whape atu li taeao nei tama, whaatai tele lo mātou atua. Ia ole au sauni, e amataina nei porkalame nei asofou lo mātou atua, tama, ia o se ngā ruenga lava e whaia fua pe au noa ma oe. Ai o te talo o wala au i lau o fio, tama, a fio maia, oe a nganga pa ia, e te tai mua ina nei porkalame, ma nei whaasoa i nei taeao. A wina mai loa nganga e whetalai, e moli o lau upu i ai o whinangaro ma loto o tangata, e mese o lau e kale sia pa ia le taeao nei tama. Tau lava ina ia whao ngā mai lo leo, ma lo umutu wha ngai o i fo i lo lau whaiva. Ai whetalai oia nganga pa ia, e te moli o lau upu ma lau whe au le taeao nei tama. Ia amataina e lau fio wha i wina e lau fio ama e tele ma mau o lunga, sovi inga tama, ua uta talo i le wha unga lea. E te wha uai le mea whai ngā luenga. Le wha unga lea, e whapena o na sola ai le, o whealualua i solo. Le ngata i lea lo mātou atua, le wha unga lea ngausia ia ma uma. E le ngata vo i lea tama, le wha unga lea, e nā tia ai le tangata, le mea whai ngā ruenga i la loi for tafu e o lo sa tauro i le tae au ne. Ai wheta lai pea oe, e ala le i lau upu. Ie i lau suafa, pa ia lau suafa ma Malū, le suafa e maualunga, le suafa e lau tele, le suafa lo loto, le suafa lo tumu i le alofa, ma le alofa muti vale, le suafa leo lo mato le io Yesu Keriso, ua o tatalo ma vala au atu aine. Amene, ma amene, ma amen. Ea, whaataro fatu, ma le anganga wharoalo. Ia i lau tapo inga sa moa nei taeao fau. Whai e lalo leo whai masui o le sunga le whatonu, Pastor Mike Poretta, ia e whaataro fatu ai fo ia nei o nanga nei taeao fau, nei as fau o tātou au lia mai le alofa ma le anga le lei o le atua. Ia whaataro fatu ai lea. Ia i lau tapo inga sa moa, ia mai tutono maota malawa. Ia i le nei tū lao le taeao, ia malo soifua manuia, malo le langi mau pa ia mau sa, mau whaingata sa moa ia, e le toe mawhai se poto, ma se vave o na toe au wina upa ia sa moa, upa ia upopo. Ia mai le pa ia o le tua, le pa ia na fuai pa ia uma, ia e whatalo whatuai ma le anganga whaloalo, ia i lau tapo inga sa moa. Ia i nei taeao fau malo soifua manuia, ia malo langi ma, ia i nei tū lao le taeao, ia e whapitoa se whatalofa, ia i le au whai ngā ruenga pa ia le atua, lo whapena o na whawhai le malu, ia i tulu inga uma o le nei larolangi, ia mai se fwoi tono nei atunu,
o lo tātou nonofo mauai nei Niusila, ia whaatalofa atu ma le ngang whaaloalo, ia te oe le tangata o le atua, ia malo wharitua nei taeao fou, malo le soifo manuia, malo le langi mama, ia malo le onsai, malo le whaatotoa, ia i le ngā luenga le atua, whaatalofa atu fo le tino ke riso, ia o le au paia, o le au pele, ia o le au whaatuatua uma, ia o uso matua whawhine i le lii, whaatalofa atu ati oe, ia i le nei taeao fou, malo soifo manuia, ia malo foli tatalo ele ngata ilea ia uoma pa angal kolopo. Fia lava o au mawai tulu inga matafa o le nei larolangi, ia whaatalo fatu nei o unanga, ia te oe le pele nei taeao fou, malo soifo manuia, malo langi ma, ia i le nei taeao fou, ele tu ua fou se whaatalo fa i nei foi tu o le tovini a le tua, le alofa tu noa ia i sunga i whaife au mo latou whalitua i te tonu Aotearoa nei, ia whapea Australia o Amerika, Hawaii, ia o Amerika Samoa, ia whapea Samoa Sifo, ia upolu masawai, ia whatalo whatu, ia i tau sunga mo tau whalitua, ia i le nei taeao fou ma loso i fua manuia. Ia ele tuua foi ma whaangalo ina foi se whatalofa ma se whaafeiloai, isi o mātou tama taitai, sunga ia Elia Tawai, ia o loo fionei ma lala i tonu o puapua i Amerika Samoa, ia whaataro whatu, whaafeilo e atu ia te oe tangata o le atua. Ia ili nei taeao fou, e ele manatu, ia o loo maloro ina pea lau sunga le taitai, ia ili nei ia fou, le tatalo, ia tu maupea le whamalolonga le atua le tino, le mawhauwhau. Ia ai sili na whamalolonga, faaleagaga ia te oe le tamataitai, le tatalo, ia alofangia le atua, ia tulu ia lo soifua. Ia awalava ia le tautuaina, ia o le ngaluenga le atua, le ngatafo ia maua lau tau wha, pa ia awale tausinga, ia o le lafu mamoe ke riso, so, ia maloso i fu manuia, ia o se whatalofa lea, o se whaafeiloai, ia maleanganga, whaaloalo tele, maleanganga fia tele. Ia i o pa ia Samoa, le ngatai lea o le au whainga runga pa ia le atua, le tino ke riso, ia uoma pa angal glopo, ia le ngata foi lea, ia o ainga, ia mai masani, ia o lo fia pea, ia e lango ina le nei foi ala leo, ia ma fia fo, ia fatasi mai i le aso, ma le aso, i le taimi ma le taimi, i le taeao ma le taeao. Ia malosa i fo manuia, ma lo le langi mama, ia i le nei tu lao le taeao, ia e ta te le i aluloa i le taeao nei, ia e toe tia momori atu le ranganga whakteitele, le nei fo i au nanga Global Kingdom TV channel sunga le whatonu, ia male ofisa nei i tatou sponsors, ia naua o tou silafia ua loa na tou silafia tatou sponsors na naua uma na tu atu i lunga o le screen i aso taitasi ia tou te silafia ai a tatou sponsors po i latou ia o lo whapena o na lango ina ia le nei ala ata man nei ala leo man nei ministry ia e ngata fo i lea ia o nisio e kalesia o tu mai foi ia le ao sosoni ia o lava le anga iluma o nei foi o nanga ia le ngata i leo o na ale atua mo latou falitua au lei ia o se whamatalanga le taeao nei ia ele o ia te matou se taui le tatalo ma le tatalo whaiwhai pea ia alofangia e le atua ia matua whamanuia atu le atua ia i le kalesia keriso e maiso au na pa ia le atua mo latou falitua ai le ngata i lea ia o business ma company ia alo mata mawhanau a Samoa, ia tapena ina e le atua ni awal stele, ia whapena o na whamanuia atu ai, ia i le kalesi, ilana e kalesia e le ngata ilea, ia o business, ia ma company, ia alo mawhanau o sio tātou watuno, ia o se whaaftaipupu lea e momoli atu, ia i le nei tū la o le taeao, a e manatu,
ia ole a tatou savali loa manu o Malū le taeao ia awase tatou Malū taeao faaleagaga e le manatu ma le talitonuga ia a tonu le ua uma ona tali foi ia le Malū taeao faatino a se mea sa tali e le sua e le taeao ne te tonu le ua mai ona o le ua faisi tua i le titi foi lea o le kukaina o le Malū taeao faaleagaga ia e le manatu le ua fetau i le lei lau le ua Malū fau foi le taliga o le sua ia malo le lola ia i sina i tula manai minute ia lea la alu atu le sisuinga lea Malū taeao faaleagaga ia ua lo uagaga le ua malia le tino malia fafo ia ua tatau foi ona malia totonu tulou nei taeao agaga ma le faaloalo ia o le a tatou uagai loa se o tatou vavaai ia po le a se taumafutaga o lea faaleagaga i le tatou Malū taeao faaleagaga nei tula o le taeao o le a maua la se tatou Malū taeao faaleagaga ia mai le tusi le o salama o lona mataupu i se fulu ma le iwa foi upu la muamua i le foi upu e ono o i nea o loo taoto ai ia le tatou taumafutaga faaleagaga i nei taeao ia ae alo maia sei lau muamua atu aua e te ona sa'i mau mai pea le tovae fa'atalitali mai ia lea se'i faifai malia atu ia tapenapenaga fo'i ma sauniuniga ia tamaiti ia lea la faitauina atu ia foi upu ia e ono a ia nai ia foi upu ia lea au faitauina atu ia mo tatou le taeao nei ia le tua o le salamo sefulu ma le iva foi muamua e fagata ma le foi upu e ono ia lea la u faitau atua ia verses ia le taeao nei ua tala mai le langi le mamalu o le atua ua fa'aalia fo'i e le vanimonimo le galuega aona au o lo'o ta'u atu le upu e le tasi aso i le tasi aso o lo'o fa'ailoa fo'i le poto e le tasi po i le tasi po e le ai se gagana e le ai fo'i ni upu e le lagona o latou leo o atu lo latou leo i le lalolagi o malava ma latou upu i tulu'iga o le atu laulau ua na tu'u i ai le fale'ie mo le lā o ia fo'i e pei o se fato'afai avā ua sau mai lona afeafe e fiafia o ia e pei o se tagata fitafita e tamo'e i le ala o lona alu atu mai le tasi tulu'iga o le lagi lea ua o'o fo'i lana fa'atamilosaga i le tasi ona tulu'iga e le ai fo'i se mea e lilo i lona vevela wow ia ua e fa'alogo iai fai mai ua tala mai le lagi ua tala mai le lagi ua tala mai le lagi lea o le ala mea le tala mai e le lagi o le ala mea le tautala mai e le lagi ia te oe ma'u i le taeao lenei lea fai mai ua tala mai e le lagi le mamalu o le atua wow ua tala mai e le lagi le mamalu o le atua ma kaugia ma tautia le mea lea na te whairoa mai a te oe mahau mai tātou umai le taeao lenei le mea tātou te iloa hai i le mamalu o le atua o fea e tala mai e le langi e whaailoa mai e le langi le mamalu o le atua o a mea le langi o a mea e
e te sila atu iai, ma e vaai atu iai le taeao nei, ina ua e ala fai mai, mo watu le po tātou au lia mai le malama o le nei Yeso fau. O le asa vaai i le langi, o le asa mea ua e vaai atu iai i le langi, i le taeao nei. Ia nai te iloa, o nai ia te oe le tali. E te tali lava e oe ia le fisili le o fai atua i le taeao nei. Pe ona fai mai tā vita, e tala mai ele langi le mamalu o le atua. O lona winga, a e fia sila fia ma o iloa le mamalu o le atua, o fea ki kepa iei. O fea e te iloa. O fea e te vaai iai, ina ia whaamanatu mai ia te oe maau, mai tātou uma le au whatuatua, le au kerisiano, le au paia, ma le tino o keriso o le taeao nei. O fea le mea, e te sila fia ima o iloa le mamalu o le tua. O fea, vaai le langi. Tepa i le langi. O a mea ia o te vaai atu iei. O lea, leo e vaai le malama. Lewa e vai leo soa e le la. Le te vai atu iao la fe wai solo ao. E le temi e te vai atu ai le ao i le masina. E le temi e te vai atu i le masina e ke lo le masina i le ao. Ao le fe mai. E tala mai e le langi. Pe fa matala mai e le langi. Le mamalu o le tua lea. Le tātou te au auna iai. E tala mai e le la, e tala mai e le masina, e tala mai e whetū, e tala mai e ao. Le mamalu o le atua. Aisea, meanga o ngalu wenga ia a le atua, o mea na whaia e le atua. A leo whamanatu mai ia te oe. Oe maha o mai tātou uma. Oai oe. Oai oe, oai au. Oai le whai ei upu ia. O le fai I tangata leile lalolangi. We are in the world. A faila o le te I le lalolangi. O le o te I le lalolangi. O le tātou te nonofo I le lalolangi. O lona winga o oe maau mai tātou umai le taeao nei. Le whamanatu mai a te oe maau. Mai tātou umai le tino keriso. Le au whatuatua, le au pele, ma le au paia I le taeao nei. Le o whamanatu mai a te oe. Ke pa le langi. Va ai I le langi. Ai sea leanga o inga e te sila fia I ma o iloa. Le mamalu o le atua. Ai fia I loa le mamalu o le atua. Kilo I le langi. Ke pa I le langi. Ai sea leanga o le whamakala mai e le langi. O le talanoa mai le langi. Le mamalu o le atua. Ai sea leanga o le atua ngai e whaia. O a mea o le ale la. O le ale masina. O le ale o afetu. O ngā luenga ale atoa. Nau lefa mai lefi o ngapa ia le atua. O oe, maa o mai kākou olea. O le palea lii o ngā luenga ale atua lea. O lona uinga, e sili aku oe. Sili atu au, sili atu tātou tangata soifua o mai lunga o whonga ele elengi. E sili aku oe, sili aku au. Sili atu I tātou o mai mea. A lewa e whalongo iei. Whamaya e tala mai e le langi le mamalu o le tua. Le alau e whalongo iei le taeao. A e fia I loa le mamalu o le tua kepa le langi. Aisea, le anga o lai e anga ngaluenga. Lai e ngaluenga. Mamana le tua. Ai awangi I ngalo ia te oe mahau o ka ua o le palea lii o ngaluenga le tua lea. A tatou whalongo la I le taeao nei. O se whamalosi, o se whamanatu, o se wheau to e tau longo mai a te oe mau, leanga o tātou o le pale li o ngā luenga le tua lea. O le whai mai, e loa, I whea, e le langi, e tala mai e le langi, pe whaamatala mai e le langi. Ia, le mamalu o le tua. E ka o mai e le la le mamalu o le tua. E ta o mai e le masinga le mamalu o le tua. E ka o mai e whetu le mamalu o le tua. E ka o mai e ao le siri ese o le tua.
ea e whaamanatu mai e te oe Kerusiano, e whaamanatu mai e te au le mamalu ma le siri ese o le atua. Aisea le anga o ka ua o le pale lii o anga ngaluenga. Ava aila le si tangata ia te oe o le atali i ma le awhawhinge o le atua, be careful. Aisea leanga o le te alu ma le mamalu o le atua. E whaailoa atu i lo soifua malo uola le mamalu o le atua lea. Talia Yesu. E ave mali i ma whaola i lo soifua malo uola. Whaafio leo le anganga pa ia i to tonu o tatou loto. O na tatou o lea ma ave le mamalu o le atua. E tele tangata Kerusiano, e to tele le au whaatua tua, o lae ai le o iese mamalu o le atua. E kei loa ngō fie lava, i le tangata, ngake kalainga akule, pe ngake whaamatala atu, le mamalu o le atua lai ake ia. I longa o langa, i lona soifua, i ana upu maana tala, o lana tu maanga, nge whailoa tu ai i leisi tangata. O le tala mai, e le tama lea, o le whaife au leo pasta mai, le mamanu o le tua. O le atangia mai, i le li leo malo, le mamanu o le tua. Le au Kerusiano, ma le au whatua tua i le taeao nei. O tātou o le pale li o ngaluenga le tua. O tātou o tusi whai tau o le laurangi. O whea e te halu iei, ngai ke halu ma le mamalu o le atua. Ngai ke halu ma le paia o le atua. Peke le kaukala aku i sesi, ai longo fia e tangata, le tangata, o lae halu ma le mamalu lea o le atua. A whai o le tala mai e le langi, tala mai e le la, tala mai e le masinga, tala mai e le fetu, le mamalu o le atua. Whaafewhea oe le te mai moa ma le tae au nei, ma le tangata lea e whaasoa ina atu. Le upo le atua moka kou le tae au. E mawhai o na tātou tāla ina atu le mamalu o lo tātou atua. E mawhai. Ka kou ke mawhai a. Aisea, neanga o tātou o le palea li o ngā luenga le atua. O le masinga, o le la, o wheku, e leo se palea li o ngā luenga. A le atua, a le whamika vika. E whailoa mai. E tala mai le langi. Le mamalu o le atua. Whawheka ko pale li o ngā luenga le atua. Ka ko ke kala kua, pe whamatala tu i lo soifua malo ola, le mamalu o le atua le ke au onga ie. Leo e whalongo ie le tae au nei. Mai e tala mai le langi. O le maa lie ma le maa ngaia. Fo i leo o upu hia. A le whaisalamu. Le whamai e le ingi o lako leo. E le langona so lato leo. Oe vai e. Lasa vai le masinga ma le la. E le ingi se leo. E le ise leo le la. E le ise leo le masinga. E le ise leo fetu. E le ise leo o ao. Mea lei le vangi mongimo. Mea lei le vangi mongimo. O le tau tala le faisalamu. Ia i le langi longa lua. Ranga o le langi mua le tatu te le lalo rangi. Le ea. Le alai ke whalongo ai ia. Le te whalongo ai taeao. I leo mangu lele o tau sangi mai lunga au fua. Fungala au, po lunga o la au. E whamanatu mai e ia te oe mau. O tau wanga o le paleri o ngā luenga le atua. Se ngofo ia i lunga wala vana ngā moe. Whai sauvi inga i le atua. E fia i loa la le mamalu o le atua. Malo moe umi inga kei. Ia ngai kilo le po le alme le ua i. Ua po. Wow. Mea la ia le fia. Tala noa tuai ma whamatara tala fia oe le tae au nei upu ia le whaisalamu. Whai mai e tala mai ele langi le mamalu o le atua, ma whaalia foi ele vānimo nimo ngā luenga aona a ao. O ngā luenga,
Ale atua, le whaelo mai longa mamalu I whea. Le whaelo mai le mamalu o le atua ianga ngā ruenga I le langi. A whawhea oi. O oi o sanga ruenga le atua. O a o sanga ruenga le atua. O ka kou o sanga ruenga le atua. O le kali I. O ka kou o le ngā ruenga le atua. Te lo mea uma le whameinga le tala mai le langi. Nga kukupu mea ngai le upu o le atua. O le upu, nga whai atu whetalai atua o le atua. I nā malamalama ia malamalama. Whetalai atua o le atua I mea uma kupu mea. A o oe, mahau. E le I whaia I le upu o le atua. Nga whau I a ao o le atua. Nga lomi oe le atua. Nga whau oe I a ao o le atua. A leo ai whaalongo I le taeao nei. Whamai e tala mai le langi. Le mamalu o le atua. E whailoa fwoi e le vangi mo ngimo. Ngā luenga a ona a ao. Lea lau ao le upu. O le upu na whai ei mea uma e le atua mai le amakanga. Oe maa umai tātou. O le pale ali o ngā luenga le atua. Ngā palu oe. Sa fau oe. Sa sao lo wisu. Sa tau sao lo wisu. Tulou. Sa tau fai palu o lo ngutu. Ina ia la iti o lo ngutu. Aua nei mafia o lo ngutu se I tulou. Sa fau I o fofonga po o mata. Sa vava aile lei sila le atua. Po le ale ko ai ngā saisa o mata e fai e o fofonga mo o mata. Sa palu. Sa vava ai. Sa fau. Sa create le atua o fōringa matato uma. Fau le o talinga. Sa whakulanga le o talinga. Sa align wha le o talinga. Ina ia tū le ina ia sa o talinga. Kao le hale mea le o whai e tangata. Le hale mea le o ngofo le tangata makoi kuku I isi mea whapopo. I o lato talinga. I o lato wisu. I o lato laungutu. I o lato lau whaiwa. Ua ai tui. I le ngā luenga pa ia le atua. A le wai whalongo iei le taeao. Ngā luenga a ona a ao. O tātou o le pale alii. O ngā luenga a le atua. Vi le atua. Whamai. O loo tau watu le upu e le tasi aso I le tasi aso. O loo whailo foi e le poto e le tasi po I le tasi po. O mea laia. Le whai mai, e tau watu e le upu, e tau watu le upu e le tasi aso I le tasi aso. O le aso ngafi, ma le aso ngei, le whai mai e tau mai e le upu. Mea lai e lua le I, o le upu ma le poto. O le fisili le taeao ne, o le upu ai. O le upu ai na whai e le masinga ma le la ma wheku. O le upu ai, o le upu a le atua. Le whai mai, e tau atu, e le upu, le isi aso, ma le isi aso. O le upu ai, o le upu a le atua. O le ale upu a le atua. O Yesu Keriso, sa iai la Yesu Keriso, I le whainga o mea uma I le amatanga. Le whai mai, e tau atu e le upu. Le isi aso, ma le isi aso. Na tau mai e le upu, na tau mai e Yesu Keriso, anga ngafi I le aso lulu. Le whai oto e tau mai e le upu po Yesu Keriso. O le aso kofi ngei. Tau atu e le upu, le isi aso, I le isi aso. O le ale mea le whai e le isi aso, ma le isi aso. Le ua lato moli mauina ai, le ngā ruenga mamana le atua. Le ua lako fe moli mau mai e le isi aso. O le upu. Le siwa henga e lua le fo ipu le whamai. Whamai o loo whai loa fo I le poto e le tasi po I le tasi po. Whai loa le poto. O le poko ai, o le poko o le atua.
Le poto le mwhai o ngā kako i loa. Le fesili e el perfecta Isaia. Wai e seisi o kou o ngā fua kia. Le poto ma le tamai ma le mata i sau o le atua. O le atua na ia whaia le langi ma le laulangi. Na ia whaata oto le laulangi i mea uma. Ngā whaakulanga e le poto le atua mea uma. Mai le amatanga mea lai pe o le la. Pe o le masinga, pe o le wheku, pe o ao. O mea ngā le whaailoa pe tala mai. E le langi ma le vangi mo ngimo nganu wenga a le atua. E whawhea oe lei e kei le laulangi ne. Tātou, whawhea kako. O le mea le lau ke longo longoa mai. O le mea le kau mai a oe mau mai tātou. Le isi aso, ma le isi aso, le upu o le atua. Tau le upu, whaailoa le poto o le atua. E le aise se poko, e le aise si ngake fua kia le poto o le atua. Le poto lea ma le ata mai o le atua, malanga upu, le nga whai ei mea ia le wha, le lau ka ua mai, le mamalu o le atua. Le kau mai e masinga ma wheku maao mea umalai le langi. Le la koukea, le la tau te tala ina mai le mamalu o le atua. Le wai whaalongo ia i le taeao nei. Vi ia le tua. A mai sau paki e vi ia le tua le taeao nei. Onga le upu o le tua. Le toi whamanatu mai a te oe. Maa mai tātou uma. O tātou o le pale ali o ngā luenga. Ao o le tua. Le whai mai ea. E lai whai lia mai le langi. Le mamalu o le tua. O lona winga. A whai o le whaali mai le lama ma singa ma wheku mao. Le mamalu o le tua le kako ke aunga iai. So e kau fo ila e le pale ali o ana ngā luenga. O a uma oe mai tato uma le ko ke whaalongo longo mai le taeao ne. E kau fo ila o ngā kako whaai loa atu le mamalu o le tua i o tau soifua mo tato wola. Aua ne ngalo i ate oe. Ona e tala ina atu ma whaai loa atu ma mori mau atu i tangata le mamalu o lo atua ma lo atua. Ia so uma lo soifua ma soifua i ola. A o tato iai to tonu o le kalesia ke riso. Aua ne ngalo i ate oe. O oe maa umai tato o le tusi fai tau o le rarongi. Ia tato o ma le mamalu o le atua. Ia tatou whaailoa atu, i o tatou tala atu, le mamalu o le atua lea. Nefa mai e whaailoa mai e le langi, pe tala mai e le langi. E whawhea kako, o kako o le pale alii, o ngā luenga po ao o le atua. Leo e whaalongo i le taeao. O le upu, e tau atu e le upu, e tau atu e Yesu Keriso, le isi aso, ma le isi aso, ia oe maha o mai tato uma, o le sikangaka, la ua ngā o le ola, na te leo i loa, na te leo sila fia, po le ale aso nge wakako ye. Moe, i le o ngā ala mai le o ngā, moe le o ngā ala mai le o ngā, talo whai ia te oe, pe a whai, e te leo i loa, le atua lea. Le atua le na whaia oe, na whaia au, na whaia i tātou Le atua na ia whaia le langi ma le rangi. Le atua na ia whaia mea le rangi. Le atua na ia whaia mea i e kumu wai le lalo rangi. Whamaia, o mea le langi o mea i le lalo rangi o lai Jehova ia. E pule au Jehova i mea uma le langi ma le lalo rangi. Ma lalo ifo le lalo rangi nei. E pule au ai. I le atua. Le alawe whalongo iai le taeao nei. Le matau tia ma le sisi ese o le atua le tātou te au auna i oia na ia whaia o e whaia au. E tau la o na tā. Tau o na tātou o e tala atu le mamalu o le atua. I e alu ma le mamalu o le atua. Aua nei e alu e palaulau vale se mea. Awane e alu e pepelo i se mea. Awane e alu e kauwhaase i se mea. Awane e alu e a miopaa a i se mea. Aisea, leanga o le te alu ma le mamalu o le atua.
O le whaafai o le whaailoa mai matala mai e le langi ma le vani mo nimo le mamalu o le atua mana ngā ruanga. What about us? O le alaka ko me whai a o tātou o le palea lii o ana ngā ruanga. E tau mai e le upu. Le aso ma le aso ma le aso. E whaailoa mai e le pō. Le uma vai le pō. Le waka ko mala mo ngai aso. Whamaya. E whaailoa fo i le poto e le tasi pō i le tasi pō. E whaailoa lea le poko. E tau le upu ma le poto. O le upu o le atua ma le poto o le atua. Ni mea ngā kaku ke le iloa. E le mawhai o ngā o i se malama ma se iloa se tangata soifua i le larorangi. Nanga le wha mai e tau mai e le upu. Le siaso ma le siaso. E whaailoa mai e le poto o le poto ai. O le poto le atua. Leanga o le poto le larorangi nei. Le whai mai i a kopo. E lima. Wha mai o le poto o le mea wha le larorangi. O le mea wha ki a polo. O le poto na o le larorangi. Ese koi ngā poko. Ai o le poto mai lunga. O le poto mai le atua. Whai mai a kopo e mama le poto mai le atua. Mai lunga o le poko mama. A o le poto le sa ili lalo nei. Ina ia e avea oe maloia. Avea oe mawhaia onga. Avea oe mafo mai. O le mea nā tau o le whake mongi. O le poto le nā wha le larorangi. O le poto nā le wha mele fionga pa ia le atua. O le poko le larorangi. O le vale le ngai luma o le atua. O te le whai atu la a me le anga le poto wha le larorangi. E le lei pe a e wha uta. Awa e le wha uta i le poto wha le larorangi. E ke wha pui ai. E ave ai oe i paremo. E loka ai oe te whare pui ai. A le ngata inga o lo poko ngā. Ea, e te ha mio pio ai e wha se ai o whai unga. Pe a whai o oe o se whamasingo. Pe a whai o oe o se lo ia. O lo poto le nā e ke ngofo ima wha ingu resikangaka i se fuala au e oki e makui se siko inga. Po se silo makua i se kui e oki ai. O le mea ngaka o le poko wha te moni. O le poto whaafaya o ngai mwhainga e pepelo ai. E mawhai o ngai e kango whaasili ai. Le kamalo anti. Ai wha kūluar ka maikiki. O la eka kaunga sili. Le wasenga ngai kia o ai. Leo e whalongo meri taeao nei. Le poko lea. Le poto ai. Le poto mama. O le poto ma le matai sau o le atua. Lea lau whaailoa. Whaailoa e le isi po i le isi po. Vi ia le atua nei. Taeao fo. Mai sau paki e vi ai le tu. Fa mai lola ia. Fa mai ele ai se ngangana, ele ai fo i se upu, ele langona o lato leo. Ele ai se leo o le masinga, ele ai se leo o le la, ele ai se leo o feku. Kana fa mai, ele ai se o lato leo. Ole me le tau moli mai e i. Ole me le tau moli mai e le la, ma le masinga, ma le ao, ma le po. O le ale ano moni, o ngā luenga ia le atua. O le ale le mele e whai e le ao, ma le po, ma le aso, ma le masinga, ma mea ia i le langi. O le ale winga o, a le whamai e le iso lato leo. Whamai o lo, whamai e le aise ngangana, e le kau kakala. I le atua, e le aise ngangana e le ai foi ni upu, e le langona o lato leo. Oi vai ia. E le se leo o mea ia. Ai whawhea oi. Maha uma tatou. Leanga o ka konga whaia foi tatou e le atua pe o mea ia. Pe o mea ia le langi, pe o le masinga o le lama wheku. Ma i lo leo. Le i lo leo. Ale te whalongo mai lo leo. O le ala le mea tautu te whaia i ngei leo. Le ke le i o se o onga i. O le au ngā, male mele ngā mai te tonu ole salamu. I le la male masinga, male ao, male po. E wha manatu mai e ate oe, le mamalu o le toa.
O le whamangaku mai e le au. O le whamangaku mai e le po. O le whamangaku mai e le asolulu ma le skofi ka kukele lope ka ukeuria ka e au le smaleile pe le ai. Ale me le fai. O le whamanatu mai i ate oe maa mai kako le kako ke ngofo i le lalo langi nei o tātou o le pale ali i o ngā luenga le atu e sili aku i kako ngai lo le lama le masinga mawheku aisea le anga ngā whaia oe whaia o whai tātou uma i le whaakusa o le atua mamalu lea le atua pa ia lea leo e whaalongo i e isau leo ia ale ke whaalongo mai le ilo leo te tau tala atu ai. O lona winga o ka koula o lea e ka kou kauke o le moli mausili o tātou te whaamanatu atu i le isi ka ngaka lai whailonga leo le si o uso a tangata ea e tau i ai le mamalu o le tua lea nea ngai e whaia oe ngai e whaia ngai e whaia le au, ngai e whaia le po, aisea, le ngai le ingi leo mea. Le wawa ai, o leo whaalango lango o mamai mea i. Ia oe maa, tātou tea, kau ke wha leoa lea kua madu. O oe e te tautala, o oe e te mori mau, o oe e te tau, lea tua mamalu le i le isi o uso a tangata. Aisea, le anga le ise leo le la, le ise leo le masinga, le ise leo le feku, le mawhai o ngā lako mori mau, ai pau o le mea le e whaamanatu mai ai, i le ao ma le po e le atua. O ro soifua le atua mamalu. O ia ngai e whaia le ao ma le po, o ia ngai e whaia mea ma le wha mea le whamakala mai e mea ngā le mamalu o le atua. A whai la e whamakala mai e mea ngā, a le ala tako mea la whai. What we are doing? O le ala tātou me whai, a o kākou o le pale ali o ngā luenga le atua. A o le hei mo kākou leo. Wa ai e le ke leo le whaale tonu. A o le matango fie o le upo le atua. Leo wha malosi mai e atoe. Uso matua whawhine i le ali i le au pa ia. Le au kerusiano, le au whaatua tua umai le taeao nei. O le ke halu. Ma le mamalu o le atua. O oe e ke kala inga le mamalu o le atua le. Aisea, neanga o oe whailo leo. Ngai le leo ia, le se leo i mea le ngā whaali mai o le mamalu o anga ngā luenga. A oe, o le pale ali i o ngā luenga le atua. O oe la, le waku ma le leo i kukongu oe, e ke alu lae mori mau matau atu i tangata. Le mamalu o le atua lea. Vi ia le atua nei taeao fau. A whai o le te mai moa mai le taeao, nei mai e whalongo longo mai i le upo le atua ma le whaamalosi i le taeao ne. O le upu lea mo oe, o le upu lea mo au, o le upu lea mo le tino keriso, le au whaatua uma o whea lava oe mai mo mai i tulu inga o le laurangi ne. Ia e manatua o se upu whaamanatu i le taeao ne, mo oe maa uma i tātou uma. O i tātou o le pale a li o ngā luenga a le atua. A le ke whaalonga mai e whaai e whaamangaku mai, e whaamatala mai le mamalu o le tua o mea lai langi. E whaamanatu mai e ia te oe maa mai kako e siri aku kako le lama le masinga mawheku. O le mamalu foi. Mai e le tua ia oe maa. Le mamalu lea. Le mika hai Samoa. I lana no. Le mamalu mapaia Samoa tulou. Anga le aile pa ia lea, ma le mamalu le, e le mamalu oe le ke mai moa mai le taeao ne. E le se mamalu o le tangata. Aisea, leanga o le tangata anga sala, o anga sala le tangata. O le mea nga fio e se e le atua pa ia, ma ave ese uma le pa ia, ma le mamalu, ma le pule, mai ai, mai le ulua i tangata, ina ua anga sala. Ai whaftai le atua, na tafa le tō wha le atua i le langi. Ua liu tino tangata e ala i lona alo pele e tō atasi o Iesu Keriso. Le alanga koe sau uma mameanga e koe restore mai ake oe. Longa mamalu ma le pule o le manga o mea oma.
Le na sau mai Yesu. Na sau Yesu ma koe au mai le malo. Le malo le anga. Na kau ma faisa kangi e whaasese ia le unu wa i tangata o le unu wa i malo. Le malo le atua o le unu wa i malo. Le malo ngā amaka mai le langi le ia makai la longi. Nga ka penga e le atua. Extend mai longa malo le langi i le lalo langi. Ai sau lo sa kangi whaasese loa. Le ala ua e whaalongo i le taeao nei. Le mamalu o le atua. Kau ke o makaku, e le alu masesi. E le alu mase mangu se kulo, e le alu mase masinga le mamalu o le atua. Ngā o ngā whaai loa mai ei. Le mamalu o anga ngā luenga, ma o ngā ao ma mesa whaia. I ao o le atua, o le upu, o le upu. Whetalai atu le atua i lea mea, ngai ei lea. Sila atu le atua o le lei, ia move leo le atua le isi mea. Mai sau pakipaki evi e le tua ni ta. Whalango whaila hei. Whamai ua o atu lo la tau leo i le lalorangi uma lava. Ma la tau upu i tulu inga uma o le atu lau. Ua eva ailei. E le whamai lunga e le so la kou leo. E le se ngana. O le ale me le whamai. Ua o atu lo la tau leo i le lalorangi uma lava. Ma la tau upu i tulu inga o le atu lau uma. O lea e wha manatu mai. E le la male masinga mawheku. I le atu lau uma. Le upu a le atua. I le kaimi ngā whaia ai e le atua. O mea ia. O lea la tau te moli mauina mai. Le mamalu o le atua. Ma le mamana o hana ngā luenga. Whaila o le whai mai e le so la kou leo e le se ngana e le se a. Le whai mai i ea. Ua o le la tau upu. O le wha mangaku mai e mea i tulu inga uma o le lalorangi nei. Lea le upu ale atua. O Yesu Keriso. O ia o le upu. Mai Yesu au nei o le upu moni maleola. Au nei o le ala, upu moni, maleola. Ia ne mua whai pasufa ua liu tino tangata le upu. O Yesu o le upu. O le upu. O le upu o le atua. O Yesu ngā liu tino tangata le upu. Vi ia le atua nei taeao. Whamai lola ia. Ua na tuu iai le fale ie mo le la. Ua tuu e le atua le fale ie i le la. Le la lea? Ua vai le anga le leio le atua. Ma le whainga o anga ngā luenga le whai mai e tala mai le langi, le mamalu o le atua. Le mamalu la leo le atua. Ma le alofa tu noa o le atua. Le wha meo kango ku o le fale ie. E se me warenga ku fale ie le la. Inga ia whai ki e le vevela. Ua e mawhainga oki ka kou le vevela o le la. E mako i matau ti a le fasi whai kau le ba tato wai e. Ua ia tuu i ai le fale ie i le la. E ufi ai le la mai le vevela o le la. E vevela la. O la le ata o le vevela o le la ma le vevela. Ia e vevela le mea le o i tangata e le o iese mamalu o le tua. E vevela le mea le o i tangata se i tulou. I lato e le salamo. O e vai le mau oa. Na alu i le mea le vevela. Le whamei na tuu e le atua le whale i. I le mea le i le la lo wingo le la. O le makua vevela. Ana le tu ua la i le atua. Ia le mea lea. O nono winga e oki kanga kala. Whalongo whalau i e whamai. Whamai ua tuu i ai le whale i e mole la. O ia foi e whaapei o se whato a whaia wa ua sau mai lona afe. Wai le whakusane la i lea. Le whato a no whatane. I le whato a whaia wa. Le kanga foi le whako a whai poipo.
le fato a sau mai fea mai longa fea fe pe fato a sau mai lona tau fanga po longa mo le fa kusa ia le la o le makua makautia o le upu o le atua le taeao nei mo tatou o le fa kusa inga le la ku ia le fale i ale fa mai ua pei ole fato a faiava ua sau o ia mai lona afe fa kai anga le ai la le fale i ele anga le mele ufi ai ia le la o lona winga e fango ga ko tatou te le maua la ia le fato ai faiava pe ke le fai boipo foi le fato a faiava longo winga ora e ku lo sa mo me taeao leu ai fa longo iai i le sili ese male mata utia mangaluenga mamana le atua o oe ma o tatou o le pale li i o ana ngaluenga le fa manatu mai le la mana masinga mafeku ya oe ma o mai tatou uma o ka ko o le pale li i o ngaluenga le atua o ka ko ke fa makala inga o ka ko e moli mauinga a fai o le fa mai e tala mai le lang le mamalu o le atua o anga ngaluenga o ka ko o le pale li i o ngaluenga le atua o le ka ko me fai ka ko ke kakala pe ka ko ke moli mauinga pe te alu e fa makala le mamalu o le atua le nga fai o fai o ma fai tatou e ka o ngaluenga le tatou e fai le nga o tatou o le pale li o ka ko la le fai la tatou mamoli mau i le pa ia o le atua le nga fai o fai tatou nyanga le se leo le la le se leo le masinga le se leo feku le mfai nga mori mau pau ale me le fai le la ma le masinga nga o le mori mau mai na o le tau mai o le upu na ona fai loa mai a te le poto o le upu la wale alewa la fai mai a te o langa o e ma o mai tatou o le pale li o ka koula tatou te tala ina le mamalu o le atua mana mea na fai vi ia le atua ia i le nei taia fo ia malolo sa ia le la uma fa mai le fa tu sa fa mai e pei o se fai ava o sau mai lona afe e fia o ia e pei o se tangata fita e tamo e i le ala e vai fia o ngaluenga le tua o le la mai e pei o se fika e momoe mai momoe le ala pe o fika me ia fai e fita le fa kusa i le la le o fiu le o fiu pe kavale i le fale ie le lofo le tua le la fa kusa ie fa mai lona ia o lona alu watu mai le tasi tulu inga o le langi o fo i le ilana fa taminu sanga i le tasi ona tulu inga e le ai fo i se mea e lilo i lona vevela maka ukia ngaluenga ale atua mea ie kaukala mai ele mata mai salam e tala mai ele langi le mamalu ele atua e fa ai loa mai ele vangi ngimo le mamanga male mamalu o anga ngalua fa feta to ole akala mai la ele langi mfa makala mai ele langi le mamalu ole atua manga me fa ia fa fea oe ma o matatou le ngofo lalo e kau o ngaruanga le fa ia tatou oisia nanga le fa mai le se leo e le la longa so la tou leo po se ngana le la ma masinga ma fe ku me uma le lang oi le leo oi le watu ai le tu le watu ia te oe ma o mai tatou le anga o tatou o le pale li o ngaluenga le atua nga fa ia foi oe ma o mai tatou i le faatusa o le atua le mafuaaga lea na tuu ai le atua le leo i kongu oe mau ina ia tatou tala-talaina le mamalu o le atua i fea i lalogei afai o le kala mai e le vagimagimo le la ma le masinga ma fekuu ma mea le langa le mamalu o le atua mamoli mau mai ai galuega ona what about us o lea le tatou mea fai o lea ka koe kala le mamalu o le atua ka ko ke moli mauinga ngaluenga le atua pelea pe o le mele fa matala mai le tautala i fai salamu le taeao
o le kako assignment lea. Leanga o tātou, o le pale li o ngā luenga. Lea tū. Le eilo leo, e o tātou leo. E le ku ua e le atua, le leo lea, i le la, e le tu ua e le atua, le leo lea i le masinga. E le tu ua e le atua, le leo lea i wheku. O inga ku ia oele ke mai mua mai. Na tu ia te oe le tangata whātua, ngā ku le nguku lea kaukara, ku le leo lea. Lea ua o mori mau atua i le upo le atua, ma o tala noa atua i le upo le atua, mo kako mai whai leo. O le fisili, o whea na ngai ke a vea i le leo. O e mori mau ina ai, o e tala ina ai, le mamalu o le atua, le wha mai e whai salam. Le wha mai e whai loa, mai e le lang. E le kaukara sela? E le kaukara mea le nunga, o e kaukara. O e mau mai tātou. Ka koukea kala iu, le mamalu o le atua. Tātou te moli mauina, le mamalu o le atua. O e mau mai tātou. Samoa, ia o le tātou whamalosi le. O le tātou tau mawhtanga faaleagaga lea i le taeao. O le ase mea ua le mawhai o na o ia i sau whaasoa i le taeao. Ia anga le lei atu le atua. Anga le lei atu le anganga pa ia o le atua. Ia te oe le tangata whaatua tua. Ia te oe le keusiano. Ia te oe le uso le tua whawhine i le. Ia te oe le tangata pa ia. Le pele a Iesu Keriso o le taeao nei. Ia anga le lei atu le anganga o le atua. Whaatoa atu le anganga pa ia o le atua. Se upu ma se mea le mawhai o na o ia i le iloa o le tangata. Pau leo se mea ua tufa mai mawha manatu mai e le anganga o le atua ia te o te tufa atu ia te oe. Le uso, le tua whawhine, le tamā, le tina, le au whaatua umai le taeao nei. Mō tātou ia i nei fo i tū la o le aso. Ia, tau ina ia whamanuia atu le atua. O le a tātou whai o se taro. Ni o vai le atua o lo mātou tamā. Whaftai mo lau upu. Leo ua whamanatu mai e a te mātou. A whai leo ua tala mai e le langi. Le mamalu. O au ngā luenga lo mātou atua. O le aso mātou ngā luenga o le a whai. E le sili e tu e i mātou i mea o le langi. A wā o i mātou o le pale li o au ngā luenga. Tama, whaftai mo lau. O lo e tō, o lo to e whamanatu mai e a te mātou. Lau whanau. Mai se o le au keusiano, o le au whaatua. Le tino keriso, uso matua whawhine i le au paia. Ma le au pele i le taeao. Nei ta maa whaftai mo la upu. La fo i atu i lo uanganga paia. Na te mori o la upu. Na te wha malama. Na te wha atoa se tala la ona o mātou. Ia i ai o whina ngalo maloto o lo nuu. Mou tangata, ai mai se o le au pa ia i le taeao nei tama. Leta talo, ia lawe ina se nganga mo lo malo. Ai o le sili o ia mea uma, ia wha malo si ai le tino o Keriso, ina ia tasi le tino o Keriso. Se upu se tala o tau tala iei le taeao nei. Ua le tau tamali i lau wha fofonga tama. Wha mangalo mai au o lau au. Ai matua fo yatu mea uma i lau fio le taeao nei. Ina ia matua vi i ai oe nei masa uma se o atu i le whaavavau. Ia i lau soafa pa ia, i lau soafa mamalu, lau soafa i maualunga, e lau tele, e lo loto. Le soafa lea o lo tumu i le alofa. Ma le alofa muti vali. Le soafa lea o lo matua li o Iesu Keriso. Ua o te talo mawala. Au atu ai nei. Amene. Ma amen. Ia, ni ele tua nei tu la o le taeao. Ia, mai a te au nei le atinu. Ma la fomu fulu. Ia o te whaatu Samoa. Ia ele nei tu la o le aso. Tō whasoifu Samoa. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online?
Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across Upolu and 𝚟𝚒𝚍𝚎. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558-2896 or 0800-877-328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.